Mına uşunday ulu zat Allah Taala'nın uluktuğu çeksiz. Allah Taala kaçan, kaysylı vakta emneni kanday kağlagan bolsa dal oşonday kıla alat. Oşonduktan Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de öz sözünde dedi estağfirullah. İnnallaha ala kulli şeyin kadir. Albatta Allah Taala barıdık nesege kadirdir. Çınında da Allah Taala barıdık nesege kadir. Allah Taala kalasa çok yerden bar kılat. Allah Taala kalasa bardan dağı bar kılat. Allah Taala kalasa bütkül bardık nerseni kayradan çok kılat. Allah Taala kalasa asmandan jamgır jadırat, kalasa möndür jadırat, kalasa kar jadırat, kalasa eç nerse jadırбай koyuveret. Allah Taala kalasa baydı kedey kılat, kedeydi bay kılat. Allah Taala kalasa orup jatkan mına ölet dayardanı vergile degen adamga şifa verir. Allah Taala kalasa taptaza жүрген adamga ölüm verir. Allah Taala kalasa ata enesi çok ele jaratat. Allah Taala kalasa atası bar enesi çok ele jaratat. Allah kalasa enesi bar atası çok ele jaratat. Allah Taala kalasa ata eneden jaratat. Allah Taala kalasa ata enesi bar turuptağı jaratpay koyuverir. Al uşunday ulu zat. Bir kezde insandın iyisi dağı çok ele. Adamdın ağası dağı çok ele. Allah Taala adam atağızı topraktan jarattı, ata enesi çok ele. Adam atağızın atası kim? Ya, yok. Enesi Allah Taala kaladı ata enesi çok ele jarattı. Allah Taala kaladı oba enevdi adam atadan ele jarattı. Oba enevzin enesi kim? Allah kaladı İsa aleyhisselamdı Meryem enevzden ele jarattı. Allah kaladı siz menen bizdi ata eneden jarattı. Allah kaladı bir kança tuğandarız var, üylöngen, turmuşka çıkkan, yaşavatat 5 yıl, 7 yıl, 10 yıl oldu, bırak dağıyla bolalı bu dedik. Doktorga varıp körünöt, moldaga kelip okutat, tavukka varıp tamarını kırmatat, tek varıp kan çıgarat, uyga kelip jit çıgarat, anı kılat, bunu kılat, bırak dağıyla bolalı bu dedik. Allah Taala mına uşunday ulu zat. Oşonduktan Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de öz sözünde de estağfirullah ve rabbaka fekabbir. Sen Rabbini makta. Ey sen Rabbini ulukta. Sen Rabbini danqtagın. Allah Taala maktaşlık, Allah'ın uluktuğunu aytışlık, bul dağı Allah Taala'nın hükümü. Allah Taala'nı kança maktasanız Allah oşonçoluk maktoğu tatıktı zat. Allah Taala'nı kança maktasanız Allah sizge oşonçoluk sowap berer. Allah Taala'nı kança maktasanız siz Allah'a oşonçoluk jakın bolosuz. Allah Taala'nı kança maktasanız Allah sizdi beyişke en birinci kirүүчүлөрдүн katarına koşot. Allah Taala'nı kança maktasanız Allah sizge beyişke üy salıp beret. Allah Taala'nı kança maktasanız Allah'ını maktagan adamdı ardayım uşintip kulak töşe oturup uksanız sizge bul dünyada jaşao öte jеңил bolot, öte rahat bolot, öte jırgal bolot. Alemi dünya jegen tabağın, içken çayın, süйлöşken telefonun, körgen televizorun, yaşagan uyun, jatkan töşegin, mingen unan, maşinan, kıskası dünya. Maktasanız bolot. Biroq bir ösü dağı maktoğu tatıktı emez. Dünyаны kança maktasanız günahınız oşonçoluk köpeyet. Dünyаны kança maktasanız yüreğiniz oşonçoluk kararat. Dünyаны kança maktasanız dünyаны maktagan adamda uşinti oturup uksanız sizge bul dünyada jaşao öte oor bolot. Allah bergen nersege şükürçülük kılbay kalas. Balkim narazıçılık payda bolot. Ya kaçan men oşonday jaşayım. Kaçan oşonday kiyem, kaçan oşonday jeyim, kaçan oşonday minem, kaçan oşentip jüröm, kaçan oşonday köröm degen nerse payda boluptu. Allah Taala bul jakta kança belek, kança nimet, kança jakşı nerselerdi berdi, аны unutkanga toora kelet.
Ары дайым айтып келем, азыр да айтканга даярмын, урматтуу тууган. Мисалы bir adam машина алып келди. Мына Бишкек бар, мына машина сонун экен, асты бийик тийбейт, аз жейт, тоого дагы кете берет, түзгө дагы кете берет. Аны кыргыздын машинасы экен, карап көр деди, карап көрсөңүз аны ошондой экен да. Аны көрүп туруп, астынан шамал өтүп турсун дегениңиз менен өзүңүздүн ичиңиз өтүп бүтөт да. Мен качан ушундай машинага, мен качан ушундай машинага жетем? Мага мындай эмес, эптеп тиква матизби бир нерсе алып алсам болду эле. Болгону 30-40 миң эле акчаңыз бар. Ошону менен кыялдана бересиз, эмечи? Базарга барсаң, мына ала бер десе. Барсаң, мына калганын качан берсең, ошондо бересиң десе. Удачный чыгып калса, деп эле. Мына ал сен деп эле койсо. Я Аллах. Аллах бул жакта канча белектерди берди, аны унутуп коесуздар. Ошондой эле bir адам алган үйүнө же салган үйүнө мактанып калды. Мына үйдү алдым, мына үйдү салдым, өтө сонун экенде. Немис бары, немис экенде, немистин үйү сонун. Маягына карап, бuyagda туалети, бул жагда душу, бул жагда ваннасы, мынагда топлый пол, бuyagdan жаксаң, мынагда ысыт, мынагда жаш бала жүрөт, бuyagda аялдар жүрөт. Аны коноктосконго дагы сонун экен деп эле калды. Онун үйүнү көрүп эле кут болсун дегениңиз менен ичиңизге эшегөнүп бүтөт да. Мен качан ушу, жакында эле үй алганса, чоңо наразы болосуз да. Неге ушул үйдү мен көрбөй калдым да? Неге мен көрбөй өтүп кеттим дейм да? Неге шашылдым дейм да? Мана аны сатыш керек, ушундай үй издеш керек. Я Аллах. Аллах бул жакта канча бир аны унутканга туура келет. Ошондон келиңиздер, ар бир Аллах Тааланы мактап жүрөмөйбү. Аллах Тааланы канча мактасаңыз, Аллах ошончолук мактоого татып турат. Бирок таң калам, неге ошону мактай албайсыз да? Неге мактай албайсыз мактан? Азыр көчөгө чыксаңыз, бираз сигарет иштеген, кепка кийген, көзү көгөргөн, ыйлап дөrdөгөн, чоң ары бери басып атат. Ушу масканы өтүп кетен десеңиз, сизди карап туруп, таксыр, намаз окуйсузбу деп. Ооба десеңиз, чөнтөгүдөн алдан 500 сом берип койду. Сакал манага дуа кылам койчу, мен дагы оңолойн деп ыйлап алды да. Мен тажап бүттүм ушу чөйрөдөн деп алды да. Вай, дешти. Салам берип өтүп кетейин десем, мен мына оңолойн деп атат, Карайчы, тажап бүттүм деп атат, ушуга айтпаган бизде күнөө да, бизде күнөө. Ошонун бардык күнөөсүн мойнуңузга алган туура келет да. Эгер машинасын күлүчүнү бер, мананы минип кой деген болсо анда өлдү экен да, онда. Кел, аксакал шуга дуа кылайлы. Аксакал манага дуа деп кайта-кайта, имам шуга дуа кылайлы деп. Я Аллах, мына отурган ак көз, кара көз бардыгыбызды Аллах жок жерден жаратты, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди, ушунчалык сулуулук берди да. Караңчы, бириден бири өтөт, Бириден бири өткөн сулуулукты, ушуну ким берди? Алла берди го. Ошону неге мактай албайсыздарбы, тутуган? Макташты пайгамбар салам үйрөттү го, Кимде ким бир утам суу ичип, же бир жутум тамак жеп туруп, Алхамдулиллахиллади ат'амана хаза таам мин гайри хавли минни вала куввата. Ушул тамакты жедирип ичирген, эч бир айламасыз мага ырыскы кылып берген Аллага мактоолор болсун десе, Алла Таала ошол пендесиден ыраазы болот деп атат. Караң, бир эле уртам суу ичип, бир эле жутум тамак жеп туруп мактоо айтсаңыз, Алла сизден ыраазы болгонго даяр да. Бирок сиз ошону мактаганга даярсызбы? Амин, Аллаху акбар. Бүттү ушунмен. Кана амин аш бергенге баш берсин, узун ömür жаш берсин. Дагы эле берсин да сизге, бир мактап койгон жокпуз да. Караң, курсак жарылгыдай болуп ичип атасыз. Торпоктой болуп тоюп жеп атасыз. Бир мактап айттыңызбы? Жок да. Ошону деле пайгамбар айтат, оң колуң менен же, оң колуң менен ич, сол кол менен шайтан жейт. Десе де ураз кой экөө менен тыгып да. Ал алып кой, жеп кой. Жактамак кылганча жаман курсак айрылсын деп атып ураз да. Ошону бир мактайсыз, атамак деле мактайсыз да. Адамдар атырап, плов жеп, аш жеп, ашты мактайт экен. Сонун болуп тур, ана шундан жеш керек. Өзү шу күрүч жакшы экен өзү. Бардыгылар ушуга өтүп тур дейт го. Жеңил экен да, мына баягы ашказанды оорутпайт экен өзү, шуга да өтүш керек. Бардыгы күрүчтү мактап берген, бирөөсү айтты, муну мактабастан мына пауэрды мактабайсыңарбы? Пауэр пиширди го. Сен туура айтасың, ким пиширди? Сизби жакшы пиширет экенсиз, ама макташ эмес го, караң, күрүчүңүз жөрмөлөт. Мындай пиширганды көрө элекпиз, окугансыз да, сизди чакырыш керек экен. Я Аллах. Ушинтип берген экен, дагы бирөөсү бир аз акылдуураак экен, муну мактабастан ушуга акыл берген Алланы мактабайсыңар депчи. Акыйкатта Алла Таала акыл берди, сиз келдиңиз, мен келдим, сүйлөп атам, сиз угуп атасыз да. Бул акылдуулуктан урматтуу тууган. Алланын бетинин аркысын акылыңдан кичине эле тайып болсоң өлдү да.
Men kança söylesem dagı ne deyt? Keçirip koyup ушинтип көп söylep kalgan deyt. Akıllan keçinde tayıp olsan öldün. Kança söylesen keçirip koyup ушинтип көп söylep. Baya baktı adamlar onu ушинтип kaldı. Beçara Allah şifa versin. Oldu kadıyoruz. Mına uşul akıldуулuktan hurmat otugan. Oşonton har öz Allah'tan maktap үйрөнөйт. Peygamber sallallahu dagı bir hadisinde aytar. Kimde kim жаңы kiyim kiyip durup Elhamdülillahillazi kasana haza sava min gayri halimin ve la kuvvetin. Ya uşul kiyimdi hiçbir aylamalsız bana ırızkı kılıp bana kiygizip koygan Allah'a maktolar bolsun dese gufira lahu ma taqaddama min zambihi ve ma ta'akhkhar. Allah Teala oşol pendesinin murudağı jana kiyinki günöden büt barını keçirip salat dedi. Karan birle kiyim kiyip durup maktap aysanız Allah bardık günahınızı keçirgenge dayar da. Ya musulmansız, musulman yübülede çoğaydınız, çoğatanız katta moldu. Bir jolu şunu aytaldınız mı? Uşul yaşına deyin bir jolu aytaldınız mı? Kiyip aldı kanday eken, жақсы bolsa alıverin ha. Kengem arzanırak böyle. Ya biz o todan düştük ya. O arzanda tasmında ya. Kim bilir aytken alıverin. Ya kem, jalınıp jürü alasın ya. Jalınıp jürü alasın. Ömür boyu şunu maktayıp da. Alağanға жарашаман адамды алыш керек екен өзі. О акчасыға жарашып аткан дей. Жуулы кие өткөн соң алгандан бери эч нерсе болгон жок. Я Алла. Мына сыр бербей отуруп укканмен базарга барып шуну издеп атат да. Манандай беле? Жок. Мындай беле? Жок. Анан давай азык карайбыз деп аз табабыз. Таппаса не дейт? Өзүгө акчасын бербейли, келсе беребиз да. Заказ бербейли. Алып келсе акчасын беребиз да. Я Алла. Кара мына кыштын күнү капустадай болуп оронуп алдыңыз ya. Piyazday болуп чүмкөнүп алдыңыз ya. Bir maktop ayttınız mı? Bulga yemi kışta kiyip durganınız, kiyibegen javanda kançalagan kiyiminiz turat da turabı. Jenge mınan kiyesmiz, şoldağı meni kiyken bezdim. Ne kılasan koyup koyuver anan kiyim, dağı dili uşağa tıkılıp turat da. Uşunca bergen Allah'a bir maktop olsun degen yok bizde. Masele uşul jerde bolup. Masele uşul jerde bolup. Mına oturgan bardığı süylese bozuldu, taltırıp süyleybiz. Ya Allah musulman yübüde de çoğaydın. Ya çoğadan katta oldu. Tağan ciğenin bardığı da oldu de. Jünü köyü yok tazmaydı da. Ce koşunan oldu, ce tağan oldu, ce bölüm, ce kudan, ce ciğenin, ce yüken katta oldu da. Ha bir Allah'ını maktap koygan yok kızlar mı? Oşan için menet kimge olatat? Mına şu oturgan bardığızga menet olatat. Ötken bir olsam ne şunu bardığını jattaş gerek dedi. Ya aylanıp keteyin şunu jattabasaňdan kaysını jattaysın mı? Kırgızçada jatta. Valla siz bizden çıkan kirgeniniz ömür ve 24 saat ibadatta dua da. Dua muhid ibadat. Dua ibadatın küçüğü de. Dua ibadatın küçüğü de dua Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Mına şontan bardığız ne kılaylı? Allah Teala'nı maktap үйрөнөйлү. Үйгө киргенде, чыкканда, туалетке барганда, киргенде бардыгын үйрөнөйлү. Мен мурда да айтканмын, азыр да айтамын урматтаган. Ва элитабыз дегендер айтат. Элиталар. Биз элитабыз. Азыркы молдолор сабатсыз дейт. Болуптур дедим. Мен ого актанабы дедим. Сендер өтө илимдүү, сабаттуу экенсиңер. Үйгө киргенде кайсы дуаны окуп киресиң? Сен мия. Үйгө киргенде кайсы дуаны окуп киремиз? Бысмылда деп. Өтө жакшы бысмылда. Туалетке баргандачы. Я, туалетке барганда кайсы дуаны окуп? Бысмылда деп. Ана сабаттууду кара да. Туалетке дагы бысмылда, үйгө дагы бысмылда. Үйүң менен туалеттин айырмасы жок бе? Экөөнүн айырмасы жок бе? Чынын деле урматтууган, мал окшоду жөнүнө киребиз, жөнүнө чыгабыз да турабы. Үйдün duası var, kirgenden, çıkkandın, tuvaletke vargandın, kiyim kiygenden, çeçkendin, uktagandın, turgandın, tamak jegendin, bütkendin. Ya Allah, kol juğandın, kolga su kıygandın, çüçkürgandın. Bardığı 24 saat bizdeki ibadattı. 24 saat mu'min musulman ibadatın üstünde jirat. Oşandıktan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kimge bu dünyada 4 nerse verilgen bolsa, bu dünya ahiretin baktılılığı veriliptir dedi da. 4 ile nerse, kimge 4 nerse verilgen bolsa, bu dünya ahiretin baktılılığı veriliptir. Birincisi, lisanen zakira. Kimge Allah'ını zikir kıla turgan dil verilse, bu dünya ahiretin baktılılığı veriliptir. Suran mına ne? Her birinin özün zikri var, her birinin özün duası var. Kiygenden, çeşkenden, oturgandan, turgandan. Zikir, ibadat menen, dua menen jursаңыз, ya Allah sizdi cinam kapayt, itam kapayt, cinda vurbayt.
Siz mu'minsiniz. Ad-dua silahun mu'min. Peygamber dedi, dua mu'min Müslümanın kuralı dedi. Kural dese de mutlaka avtomat ol emas. Dua dedi hürmetli tuğan. Dua mu'min Müslümanın kuralı. Demek oşonu dualadı her birini okup jattay turgan, buga ne kerek eken? Zikir kıla turgan til kerek. Uşul berilgen bolsa bu din ahiretin baktılılığı berildi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açık aytar. Ala bi zikrillahi tatmainnal kulub. Ey kulakta şu guval. Allah'ını istiyordu, yürekке tınçlık gelir dedi da. Ağır bir uyga kirgenden çıkan, tuvaletke vargandan çıkan, jatqınan turgan, ağır birini eslep zikir kılıp tursanız, yüreğinizge tınçlık bolat. Mundan ötken baktıllık var ve. Yürekte tınçlık bolsa mundan ötken baktıllık var olmuştan. Azı jegenge bar Xudaga şükür, içkenge bar, kiygenge bar, jamak kiyim hiç kimde yok, yaşagenge bar, dagı ne bilnese jetişpeyt da. Uyga kiresin, tiştenesin, bir söz aytsan jetpeyt, iki söz aytsan aşıkçalık kılat, bir yarım söz tappay, özümüz daha kıynalasın, ne kılsam ketdi. Jaşoo bolup ketdi, jaşoo turmuş total tur. Ya Allah. Kimge total? Allah'ın zikir kılbasa oşogo da. Oşontan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Hasan'da Kur'an-ı Kerim'de aytdı. Hey, Peygamber ne dedi? Senin dilin Allah'ını estep nımdalıp turgan uçuruda canın çıksın diyor da. Neken senin dilin Allah'ını estep nımdalıp turgan uçuruda canın çıksın. Kimge til, oşol til berilgen bolsa bu din ahiretin baktulluğu beriliptir. Nege? Ankeni kançalagan tilder var, dünyadan başkanı söylebeyt da. Ne ola dese, öldü bir yakın, bana bu da jo bir kurgakçılık oluyor, jo kışta dedi, öldü, o bu yetpeyt ol bir yakın. Dünyada söyleyebeyt da. Onu uqpa qılan aksakal kulağını menen de olan muğatta, ne de etana toqtaçı söylüyor bu ayda. Ya Allah. Kançalagan tilder var, sayasattan başkanı söylebeyt de. Ya öldü, ölüp var, nargı keliş kerek, o kel tutup tuy yatamını da pastamak kılpay, ana keliş kerek. Onu sıkara, bu dele bolbay kalıp dur. Uyda katını kayga ketkenini bilbeyt, bırak ağıydın içidekini bilet de. Jengem kayıktasa bilmem aşağıda da cüzdele deş, bırak ağıydın içinde koddu közümden kara, kolumdan karma olganday aytat da. Ya bunun barzını kayaktan bilir size, bizde panyat var da diye koyup oturuyor. Ya Allah. Munday tilden Allah saklasın. Kançalagan tilder var, gıybattan başkanı söyleyip de ya. Ya koya oşanın adam padan mesela çok ayşenlerden sen de kişi mezikensin. Ya koya jaman men jaman degen yok mu kelse betike de aytıyorum. Ya alam dedim betike aytdigen yok mu? Jamanda var diyotam. Desen de bolboyt da. Özbek tuğanlarda yaxshi bir söz var ekan. G'iybat qilish haram-ku, lekin mazza qilasan da deydi. Ayram ekanini bilib biroq mazza qilib o'qib o'rgatganlar shuni. Ya shunday qilib yaxshi aytding deb qo'yibchi. Oşontan Peygamber da kimge Allah'ını zikir kıla turgan til verilse bu din ahiretin baktulluğu veriliptir. Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kelimatani habibetani ila rahman. İki söz var Allah Teala'ga öte süykümdür. Ve sakilatan aleyhi tarazada öte var. Ve haffeten alel lisan tilge öte cengi. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Manaya. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Tilge qanday jengil. Tarazıda şunçalık or Allah'a öte süykümdür sözde. Nege bunu aytıda? Kıyamet günü ağır bir söylegen sözünüz tarazaga tartılat. Bilip alın, ey kıyamet günü ağır bir neni söylegen bolsanız bardığı tarazaga tartılat. Dini sözlü kap söylediniz mi? Or geldi, maşallah sizden atkın baktırlılık yok. Dünya, sayasat, gıybat köp söylediniz mi? Allah saklasın. Allah saklasın. Bögesem tan kalıp ne söylegen sözüm daha tarazaga tartılat. Allah kudretli özü tartat Azı önükön zaman özünüz etmek. Sivilizasyon. Geçe karanlık gelgende körüp kaldık va. Başımızda ne mana bunday takap dur öyle. Ha temperatür 36 eken kire öyle oldu va. Taşandan kan takap dur öyle. Sırttan le bilip aladık. Temperatüran kança eken. Oşonu bilgende kılgan Allah Teala bilbey kalat tarazaga tartılып kalat deyismi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Vel vaznu yawma idinil haqq." Al günü taraza hakikat aldığında turattı. Özün tartasında.
فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah Kur'an'da ayet. Kimdin жақшылық таразасы ор болса, дал мынау шулардан бақтылы да. Dal mınav şuladan baktı hurmatı tuğan. Demek siz Allah'ın zikrini görün. Subhanallah. Allah Teala bardık ayıplardan taza. Hakikatta taza da. Hiçbir kemçilik yok da. Ha, siz bizde kemçilik var, ayıp var. Hı? Bizde var. Allah'ta da hiç kanday kemçilik yok. Maktan koşal zat hurmatı tuğan. Mınav şunday kılıp kıçıratıp jaratıp koydu. Men turam tutum kıymıldaydı, tilin süydeydi, koldarın. Ağrı birisi bir yakada ha. Ya Allah. Subhanallah de. Hiçbir Alhamdülillah oşonday zatqa maqtoo bolsun. Allahu akbar en ulug' zat Allah de. Oşonu ko'rak maqtаңыз, oşon turasida ko'rak suylаңыз hurmatli tuğan. Oşunu aytsanız anan kıyamat gününde ne olur ekan? Tarazanız doğru olur. Oşunu ko'rak zikr qilsangiz yuragingizda tinchlik bo'ladi. Bar bo'lsa 5, yo'q bo'lsa 15, oşonda paydo bo'ladi de. Oşonda paydo bo'ladi hurmatli tuğan. Oşondan har biraz ne kılaylı? Allah'ın uluktuğunu, dindi koyarak söylüyor. Din, bilip koyağınız din hiç kaçan bir tema bol buydu. Ya kaçan ne söylüyorsun bayağı bir temanı söylüyor. Bir tema bol buydu durmak doğan. Allah'ın uluktuğu hiç kaçan bir tema bol buydu. Biz uşağa köyünde de bayağı temasını başladı. Ya Allah. Çoğuna tanrının kıçınası da eşekten çıkılgan dağılı uğasın bir yol aytpaysın be. Barsanı ben onu şunday ketip atıp eşekten çıkıldım dağılı organday bolu öğretip çoğatan ayrı ötkönde aytı öğret. Bir aytpaysın ya boldu çoğatan kayta öğret deveysin bu. Mükelleli bir altı sıvat dese de sana bir tema olup kalar. Mına şundan ne kılavuz? Bardığı zikir kıla turgan, Allah'ını zikir kıla turgan, Allah'ını maktay turgan, Allah'ın uluktuğunu ayta turgan, dindi süyle turgan til surayımız. Jana tilimizde uşağa koyurup maşıktırabız. Maşıkabız, ayrı bir nesine süylep maşıkabız. Kayra aytıyorsanız anan kele başlayın. Köp süylemiz, o azı dünyanı süylep koysa kettiniz urgan boydan, Putin anan da bu barlı sayasatlı kılaz. Nege tiliniz o şoğa koyup kalganda? Tiliniz o şoğa koyup kalganda baktım. Sögünü uyranıp kalganda, ne olsa en katıklarına dağılı, sögün katıkman, ayrı nesine sögünü veririz. Nege tiliniz o şoğa koyup kalganda? Oşondan nege köndüreyli? Allah'ın uluktuğuna köndüreyli. Uşul verilgen bolsa, demek siz süynüveriniz, bu din ahiretin baktılığı verildir. Ha, ikincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kimge ibadatqa sabır kıla turgan dine verilse, bu din ahiretin baktılığı verildir. Ya Allah. Neken ibadatqa sabır kıla turgan dine verilse, bu din ahiretin baktılığı verildir. Attın arman, mana oturgan deneleriz bardığı, dünyaya sabır kılıp bitti da. Dünyanın bardık kıyınçılığını kötürüyoruz da. Bunda iştesen bayda yesin diyorlar, iştesen düşteysin diyorlar, makalla kapta aytuvalını kılıyoruz da. Dini kanca kıyınçılık. Bunda iştesen bayda yesin diyorlar. Denemiz ya Allah. Kıyınçılığa konu bitti da. Ha Peygamber ne der? Kimdin denesi ibadatka sabır kıla turgan bolsun. Jayında bir kelip kettim koy, o jakta yüzük çöp жүктеп atat, biraz. Bira üstüne de bir aslı alır, karma, kötersen de, ya bolganı şol, keçine kıymıldap koy. Bol emi, karma kar tarttı de, onun koldan çıkıyor, üstüge de, buna üstüge de. Terli olgan kaplara üstüge çağırttı, ya çıkmasın yapıyor. Boldu azı ketip kalsın, ketpeydi. Ne kılağız emi, ya aslında birazını koyun, kayta düşürdü, kıynaldım da etsin. Ya cihişti bilmesen, kötüleşti bilmesen sen ne var? Vuruş, jancal, bir o ketpeydi de biraz da. Beşlikte ırk diyor, ketip kalsın, ketpeydi. Ahiret demem, anağım taştap diyor, keyin kayta onun bir ağın cüktü. Ya kayta barı gibi bir otana cüktü koyuz. Batatı özümden bardığı. Burası alper elbet var da. Çıdaydı da bu kaçı. Bu kıyınçılıkka çıdaydı da. Bir o tandırın üstüne surattı. Davana söyleyiverin bizim iş yoğundu. Ama akıda söylüyorsa manyak küyügüzü aldı. Keçe de manyak küydü de bu manyak küydü. Yeldin kızmatta da ama yeldin kızmat. Balası yeldin kızmat o ya. Dünya devre kılıyor. Sen bekar tarkat versen ondan ki yeldin kızmat olsa. Ha? Düşünsen beçara bu şunu bitim lan da bir yerge bekardan tarkat et. Yeldin kızmat edesin. Küyüp kalgan harcayı. Bırak çıdaydı da aşağı ketpeydi de. Ketpeydi durmat oturma.
Ana maçta ele sağ uzunluğa bakmasan ana hemen çözdü ana. O ikinci kelime de. Nege ananın çoyu? Nege ibadatқа dene sabır kılar deydi, hurmatlı. Ana o bir zalga kirip kalsa ta sonunda terili olgan ne kılarsa kaçaydı öderken de bir yakapçı. Bunu çıkardı. Ketpe çonça taştı. Mönendik ben koyu veriyordu. Canbaşı çıkıp ketkice bu işten götürüyordu bana. Biro başıga torduk yuvalып arkasına kirpiçlerdi koyalım bilen tutturdu. Ana ne kılata жақшылап ölsem o moyunga kaçaydı dedi. Негесе күрөшкөндө кайрылбайт экен. Касам ичип айтам, кыямат күнү Алла Таала бир да жол сурабайт. Канчата кирпичти качайт деп сурабайт. Точно сурабайт урматтан. Зулум да, зулум. Бүйүнө кең адамына көтөрсөңүз оңой жатып алып көтөрүш керек экен да, не койду. Асы мусулманга караганда күчтүү мусулман жакта эркек болуш керек а деп коет. Ошондо айттым да эркексиңби чык жайнамаздын үстүгө чык. Ким эркек чык жайнамаздын үстүгө. Салынып турган жайнамаздын үстүгө чыга албайсың. Ниет бар көрөбүз, сен кирип окуп чыгып бер анан дейсиң. Анан каягың эркек сен да. Пайгамбар чыныгы эркек болгон, намазда тургандан таң атып кеткен. Пайгамбар чыныгы эркек намазга турганда буттары шишип кеткен да. Мана эркекте мынаны айтты. Allah Teala kıyamet günü en birinci namazından soraydı. Birinci namazından soraydı matan. Hiç kaçan senin kirpicinden sorabaydı. Balkim nege anti özüne zulüm kıldın dep soraşı mümkün da. Nege özüne zulüm kıldın anti. Oşondan ibadatka sabır kıla turgan dini. Mına uşunu sorağınız hurmatlı turgan. Aksağa dua kılыңыз dep aksağa süylebese yaman çöde bolbaysın. Yaman günü korbaman anın. Günü körü sura. Sura de. Bu günü görmez ibadet kılıp atat bu. Körü dua kılsa, körü kıraat kılıp koysa boldu kelbeydi mi ananın? Ne kadar yalan çöy atan ananın. Vakti bardığı şolu var. Secdege kişinin de körü tutsa turbay bir anam ne kadar. Turbay geldi kıyını aşağı. Ne tez okusan. Ya Allah. İbadetka sabır kılatıgan dene gerek. Bardığı cumaga dep keliyoruz, saatli kara ölüp ketemiz ha. 1 minut ötken bize oynuyor. Ozanda sevmiyor. Unutup kalanalım diyor. Niye de unutup kalat o ya? O da işte sen unutkan çok, al barık desen ayetayın diyor da sen işin de şu saatte kara değil. Hepti okup ketip kalsa oldu da. Nege ibadatka denen sabır kılalbaydı da. Denen ibadatka sabır kılalbaydı urmatı. Ha, Peygamber da kimden denesi ibadatқа sabır kıla turgan bolsa, bu din ahiretin baktılılığı verilir. Ben bugün Cuma'da ayttım barılarga. Doktorga dağın ayttam. Peygamberin doğrunda bir adam geldi, men içim oru otat. Peygamber da asal iç, asal je. Ha, makul dep jedi, dağım orudu. Kayra keldi jesem dağım oru otat. Peygamber da dağın je dedi. Jese dağım buradı. Kayra keldi dağını oru otat. Degende Peygamber dedi, senin için aldı otat. Allah Teala aldıgan yok. Allah Kur'an-ı Kerim'de dedi, fihi şifaun linnas. Asalda jalp insaniyat üçün şifa var degen. Ata babamız açık etken, asal jebegen kasal degen. Sen je dedi, bari 3. jol jegende anan 2 aylıktı da. Korsa bizden den soluğumuzdağı aldaydı eken da. İçin aldaydı, tizen aldaydı, butun aldaydı, dağratın da aldaydı da. Namazga kelgende de dağratın kıstaydı da, to'ra çıdabayız. Namazga keleydi desene tizen orit, butun orit ha. Balam bizden butu orit hem oyaka jetelmeyimiz. Kur'an hatımıga sen urgan boydan jöneysin. Butun dağı orbaydı, dağratın dağı kıstabaydı. Kengiri 5 saat, 6 saat oturuveresin ko. Tezdetkide baldar emi bir yağında. Üst saat 4 saat oturup çıkıp çoğata oyakta dağı var iken, oyakta da çakıpsa, mahalle çakırsa baravuz da diyor. Ya Allah. Bir jol maçitke şöntmeysiz ko ya. Çakırsa baravuz da demeysiz ko. Nege? Deneniz ibadatқа sabır kılalbaydı. Sizde taratınız aldaydı. Sizde tizeniz aldaydı. Butunuz aldaydı. Hatımga barap putu organ tura, türele balam geçirip koyarsın, ben putum otur. Manen kasını oturayın da olsun otur. Maçta oşanta otursanız bol boydu. Tika turup namaz okuy albaysın, oturup al okuy.
Oturup alıp okuda, jatıp alıp oku ya. Jatıp alıp baş menen kıymıldatıver. Şariat jеңилдик берip atpayбы? Baş menen daha kıymıldatat. Emi buga keçirim de. Sen көз менен болбойт да акылды биринчи ракат экинчи болбойт бул. Baş menen ima işara болот да. Dikkat turup namaz okuyup oturup alıp bolбойбу jatıp alıp oku da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğrunda münafıklar gana keçikpese kalan bardığı kele öğretildi de. Münafıklar dile abet menen asırga tolup kaladılar münafıklar. Birinci safha tural hile öğretilir şol ki. Ne geçse meni çınığı Müslüman kende oylasın deyip birinci safhada hile öğretilir. İman berşularga deyip. Peygamberimiz aytты münafıklarga bağımdat menen kuptan namaz olur. Bağımdan kuptanga gelmeydiler da. Çınığı münafıklar. Bu olsan peşi menen asırga toldurup denediler meçitte. Azımına oturgan barıdığız, yüz gözüz, 100% imandı toluk tolgamız da, ben 100% imandı olmaz. Münafık dese, oğuzuna karab söyle, kim ananı ya münafık degen. Umar raziyallahu anh'ı korkunda biz korkmaya kaldık da. Umar raziyallahu anh'ı aytadılar, men münafık emesmin mi deydiler de. Ekinci halifa bolmasam. Peygamberimiz aytkan, menden keyin peygamber bolsa bana Umar bolmak. Menden keyin peygamber yok, oşondan Umar peygamber emes degen da. Oşol adam men münafık emesmin mi dep korkutular da. Azmeti birimiz daha korkmayız da. Uverin ne jurasın bu? Yolsanız sırası bir işe giresin. Biro Kabe'nin aldığı var dua kılatken. Ya Rabbi ma indi nukud, ma indi zavca, ma indi sayyara, ma indi bayt lazım cennet deydiken de. Kabe'nin aldığı var ya Allah mende akşam yok, maşinam yok, hübülem yok, ayalım da yok. O hazır bir işe kirgiz deydiken. O hazır böyle bir işe kirgiz deydiken de. Bardığız uşunda ne jürüyor da tarafı. Oşantan kelinizler Ramazan deneni ibadatga köndüraylı, ibadatga sabır kıldıraylı, ibadatga kövrök turaylı. Kövrök kıyamga, kövrök secdede, kövrök duada, ibadat da bu ne? Kıskara okusa nege kıska okudun uzununa kıl, men uğayın, men Kur'an okuyalmasam, yok degende senin okuandı uğayın men, deşiyiz kereke de yok da. Biri aytat, men Kur'an hatım kıldım, ne kılayın dedi, bana bağıştap koy desem tam kıladı. Jönetseniz dedi. Jönetdi de bana bağıştap koy. Nege sen tirip durasın bu dedi. Men sözsüz ölsem bağıştaysın. Atayınımı bağıştaysam, atayınımdağı tirip dedi. Oşağa tiripken de bağıştay verdi. Sözsüz ölsenden bağıştaşıyoruz kerek. Düşündük könüp kalıpız da. Al degen söz hurmatlı olan azı Bişkek'e jönerdiniz. Maşinanız pustoy, boş da. Bana nalaket dese, ya bir maşinasından beri ver deyip ketip kaldım da. Barvadım şakıra pustoy bardım. Barvadım kütüp jat da söyledi. Ne kıldın sen maşinan yok. Suraştırıcı. Suraştırdım tolbaya tatken. Ya ne kıldın bar, kolum tibi etar. Ya bu ala cüktömeyen bir yakta kütü otam. Özün ala kesen ölüyorsun diyor. Albay barvadım hem kütüp jat da hemen. Boldu bir taksiye verdim. Aytçı jolga çıkıp çıkam degen. Çıksa sizge çalattan ömerinizi bergem. Yekukumuzu yok kilenti tolbaya attım. Başka halini körçü. O çıkıptı desem jol jakşıleken bir keleydiken bir kança kütösün de. Bravo. Erten ölüp kalsın da kuttu şunday da. Sen hazır tirüğünde alıp ketken he. Tirüğünde Kur'an hatım kıl, tirüğünde büt ibadatlı kıl, özün alıp ket. Ketkenden keyin qaysı balangdan ümit kılasın he. Kimisi beri öğretken, kayaktan keletken ol. Keleti avı kelbey, yok bu yolda kalıp ketmedi. Avariya olmadı, ne olmadı. Hazırdan bardığız alıp keteli olmadı. Ötkende ayttım, dağı ayttım olmadı. Nege bizge savak boluş gerek da. Kulağı sıngan mantı kulak. Ona kaçok, o tülkü kaçı dedi o. Erkek. Orozada yel bardığı taravaga cünusu bunlar koşulup kelip aldı. Taravda orozada şeytan yok mu? Azgıgan hiç kim yok, bardığı cünusu bunlar kelip turup aldı da. Bilmedi, o Kur'an hatım eken oldu. Karılar kelip hatım kılamaydı da. Kuddu oldu, 5 paraga düşken bu kuda bilet. O kuatat dedi, o kuatat. Yağa mı da? Yağa kışayan bol koy. Aldım seli durat dedi. Arkamda karal ben turam. Takır bolmay kettim. Kıynalgan o imam oku bar kança yarım saattan keyin kança paradan keyin Xudo bilat Allahu akbar dese bu başka söz. Vay. Onda nega maşıqdan
Onda nege keteyt ettin? Onda nege kulakты sındırdın da? Boptur, şonça çıdadın ama Allahu Ekber dep koyuyor. Namazın ulansın da ya. Vay deşiminden ketdi de bunu bir de namazı kalgan yok. Öldü de bundan keyin kança tursa da namazı yok mu? Ana şonday kılıp 2 rakattan şart turup ketip kaldım deydi. Nege hormatlansa? Dene ibadatga sabır kıla albaydı da. Bunday dene ne kerek var? Bunu nege kötörüp жүрөсү? Bunu nege kötörüp жүрөсү? İbadatga köөрөк turumuz. Uşu жерде көбірек сәжда қылың, көбірек қиямда тұрың, көбірек отырың, көбірек дуа қылыңыз, көбірек Алладан сұраңыз, көбірек мечітте отырыңыз. Машалла, анан еркек боласыз да. Анан чыныгы еркек боласыз. Даярбыз ошондой кылганга? Алладан сурайбыз, иншалла. Не сурайт экенбиз? Ибадатка сабыр кыла турган дене сурайбыз. Үчүнчүсү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кимге dünyöge şükür kıla turgan жүрөк berilse, bul dünya ahiretin baktılılığı verildir. Dünyöge şükür kıla turgan жүрөк berilse. Attın arman, bizdin жүрөктөр bütündey dinge şükür kılıp kaldı. Peygamber dünyöge şükür, bir dopum var, Xudaga şükür, jetet, bana meni karıtat. Bana şükürçülük. Bana jetet, bana kişine ibadat kılıp kalayın, dünyada öyle жүрөөрem be. Xudaga şükür, uyum var. Toğuk kep olsa da. Xudaga şükür jerim var. Boldu men kişine ibadat kılayın dese, bu dünya ahiretin baktılığı verildir da. Bizdiki nabarat da bana oturgan turabı. Жүрмәш dese, Xudaga şükür Cuma'ga barıp turabız. Cuma'dan kalmayın ben. YouTube'dan basmayın siz okup turabız. Ya Allah. Jür, Cuma'ga da kelip turabız. Ayet namazga da kelip turabız. Mu'min, musulman, bu yok degende günüge 5 yolu keliş gerek de meşit geçse. Yok degende hurmat olan 5 mal namaza keliş gerek de. Bol bolsam Allah Kur'an-ı Kerim'de aytkan kebir meştedimde başta жазып koydu. Meçitti Allah'a jana kıyamat günüge işengenler gana abad kılat dedi. Allah'a iman keten kıyamat günüge işendik mi bardınız? Ana nege abad kılbay aytasız hurmat olan? Anken жүрөк dinge şükürçülük kılıp kalgan, dünyöge emes. Peygamber da kimden жүрögü ne kılsa dünyöge şükürçülük kıla turgandır. Bu dünya ahiretin baktılığı verilir. Şükürçülük kılaydı hurmat tutanlar. Alhamdulillah. Biri de katıkla jebey kaldık da ya. Katıkla jebey kaldık. Siz emez itinizde jebey kaldı hazır. Taş desem jıttap koyup ketip ötet koy. Narazı şol dedi. Cümcaktan beri öttü. Kaynak suga salıp beri ötasın. Kursağın aç. Bir жерден çay içende bardın. Aldığına katıkraktan koyup koydu da. Şunday karmadın da oğuz deyip durup oldu. Kursak toydu. Nege? Bunlara kar öyle narman çay içe oturşuyuz. Varyant var da o yakta. Oşon jebeysin aldığa koydu. Nege katıkırarken boldu varyant var kursak toydu. Rahmat bir şaş ötedilik. Bir onak var öyle narman oturup çay içe olaydı. Ya Allah şunday doğruda yaşap atamız da. Alhamdulillah bana jamak kiyim kiybey kaldık. Aytıp kedem dağı aytam nege şükür kılaylı. Burada bana tizeler bütünde kamera olçu. Çap koya turgan. Çıkanıkta mallar büyük kamera da ya. Akta akmenen karamenen onday pont yok da. Akta kap karamenen berip koy çat diye kıltırıp. Jürek okşaştırıp kılıp. Jürek öğrettiler koşulur. Patinke kettiğen patinke çok döngülök dedi kesiverdik koy. Bolgan boşunday. Men başkalıktan tapet tuş kaldım mı? Şükürçülük kılaydı olma tuturgan. Jö basbay kaldık, jö basbay kaldık ha. Siz emez uyumuzdagı basbay kaldık ha. Burada jaylooga 3 gün dep aydap çıgatdılar. Azı porterdi şunday alып kelip koysun urgan boydan ketdi. Kimde porter var? Jayloodan uy keliş gerek de, buga keliş gerek de. Porter menen alып çıkıyor atası. Makul jaylooga bolup tur. Bazarga tanga mal aydap jönetilik. Atabız tur bazarga aydap jönetilik. Aydap jönetilik. Azı porterdi şunday koyunuz. Uyumuzdagı bilip kalgan çoktur bir şey koyratık. Sekin adam çıkıp ketdi. Jö basbay kaldık. Alhamdulillah şükürçülük kılaydı hurmatlı tuğanlar. Özgöçe Kırgızstanda hiç kim açıkadan ölbey etedi da. Balkim semizlikten kança adam ölüp ketdi. Maytem kançabız diyeta karmak biliyorsun da turabı erkek başın bilen. Diyetanın katınlar karmak deyip figuran başka jolup ketdi deyip. Siz bir erkek karmak kaldık. Büröv şunçalık semiriptir. Murdu menen dem alalbay kaldı. Yetişmekte öze bir yağı tölük oğuz da yapacak. Pışıldap. Vraçka vararken ayttıra öylesin diyeta karma ya. Sen özüne kuyup kantarın vapşen içkerip kettin sen. Koyulup kettin. Diyeta karma. Onu kantıp karmaş gerek. Bilmeydi kendine.
Ana vıraç diyetisinin tamakları bütünlüğü yazıp yaptı. Bana mallar nime kılası dedi. Çıkıp baradı vıraçtan sorayken. Bunu tamaktan giyineceğim mi ki tamakta giyineceğim. Dağlı dedi ceştin fikri dedi. Şükürçülük kılmaya kaldı hurmatlı tuğanlar. Bu doğrudan vaqtinchalik. Bu doğrudan vaqtinchalik. Mümkünde kete vermeydi hurmatlı tuğanlar. Kecha karantinda qanday bo'lib qoldik to'ra? Karantinda qanday bo'lib qoldik? Birida Alloh xatona ko'zga ko'rinmagan o'g'rini jo'natib qo'ydi-da. Qanday ahvolda qoldik? Agar ko'zga ko'rinib turgani kelsa qanday bo'ladi? Ko'zga ko'rinmagan kelganda masjidlar javob qoldi-ku. Taravih o'qimay qoldik-da, taravih. Masjidga kelolmay qoldik-da. Ko'zga ko'rinmagan narsa bilan. Agar Alloh taolo ko'zga ko'rinib turgan dushmanchini bo'lsa, anda qanday qilamiz? Oşondan şunchalik erkinchilik bo'lib turgan uchurda bardig'iz mehnatni qilib qolaylik. Bardig'iz qolganlarni chaqirib qolaylik. Aytib qolaylik, deb qolaylik hurmatli tugan. Qilib qolingiz. Ertang armon qilib qolasiz. Jana men jumada aytdim, den sog'lig'ingiz toza turib qilib qolingiz hurmatli tugan. Alloh taolo den sog'lig'ingizni olgandan keyin armon qilib qolasiz. Atding deb qolasiz. Alhamdulillah den sog'lig'ingiz top-toza turadi. Bundan o'tgan boylik bor be. Bundan o'tgan boylik bor be. Ötkönde meçhitinde remont bo'latıp dualdı cemiriş gereken biraz yaşlık kılıp tüyünden çukulaptım da. Üstünden cemir kadar tüyünden çukulap anan türütü verem degen eken oldu. O türütkönçede özü türtüp gelip bası ölüp kaldı da aslında. Öldük top olalım kendiniz hem ortağa süperiniz. Makul desek жалгыз bala eken. Bir ecesi varken de жалгыз. Yep de bizde tapsak aldaki gema diyeriz deken de. Jürüçü barıp kişiler şunday kılıp verirse men kantıp barım deyip bana dedim. Bara vergen dedi. Bolğon çeşip oluptu. Biz özümüz maşinamızı apar az tamak aşımızı barın jokken barını beremiz. Bara albayım men dedi. Bana koyratpayım men kantıp baram men dedi. Den sog'lig'ingiz top-toza turadi mana shug'urchilik qilamiz. Agar böreğingiz ishtebay qiladigan bo'lsa, kuniga 4 soat vaqtingiz o'shaga ketadi. Jo'nida soatingiz ketsa ma'qul, 5000 so'm aqchangiz qo'sha ketadi-da. Kuniga ketadi hurmatli. Allah hazonda şunca nerseni berip o'tadi. Şuncha nerseni berip o'tadi. Andıqtan o'sha den sog'lig'ingiz toza uchurunda qilib qolamiz. Ertaң gemadiyazga jatqandan keyin damla duo qilib qo'yamiz. Men dag'i shunday qilayin dedim edi. Den taptaza yurdim. Nega qilmading? Taptaza nega qilmading hurmatim? Bugun jumada aytdim-ku, doktorga bu yoqda aytayın. O'zimning yaqin agam insult bo'lib qoldi, o'ridan insult bo'ldi. Bansada jatat qiymildab aytmayapti. Barıp dem salsam al yerda jatqanlar ko'rib qoldi. Ben televizordagi, men manaqadaga dem solib qo'yamiz. Yo'q, o'g'a solmaydi. Nega anaga sol? Men ham bo'ldi, men sen qaytdim tanıyım. Salib qo'yarmiz, suranich, oyiqsa davatga chiqadi. Oyiqsa namozga boradi. Aylanib ketadi. Shuncha top-toza yurding, Sen namozga kelish uchun, sen davatga chiqish uchun sen insult bo'lib aylig'ing kerak. Men barib dem solib duo qilsam, ayliqsam, manam ketasan desa. Yeni aşın top-toza turadi, ketavergan. Hech kimni o'zi ayta olmaymiz, Hech kimni o'zi ayta olmaymiz. Qanchalagan tang qalgan boydan qaldiq-da to'ravi. Jana men oldindan ketdi-da, o'shal o'lib qo'ychi, ishim beratam deganini o'ldi-da, ketdi-da hurmatli tugan. Yaqinda Bishkek bo'yicha bir imomimiz o'libdir, bir de imom bilmabdir-da. Imomimiz Bishkek shahrida imomimiz o'lib qoldi. Bir de imomga xabar yetgan emas-da. Qachon ketib o'tadi? Ertaң kafede Kur'an okuyup okutağız, oşağa kança imam keledi deseni alıp veriniz. Oşondan onu okutağız. Hoca şöyle şok bu. Süretin göre mana şunu bu. O anlık bu diye atırıp şey. Ondan biraz balasıga çaldım. O anlık ölüptür de. Baldarı yaşlık kılıp bizge aytalmaya kaldıdır. Ertengde oşul muydan ketiveriz hurmatli tugan. Oşul muydan? Bayağı baktıyar bir hoca. Pastan keldi oşul mu? Hani şöyle ölüptür, öldü ketdi de. Paygambarlar ötken zamana da, paygambarlar ötketdi o. Boptur, ola tuğa körmeye kaldık, bilmeye kaldık. Yakında Çubakacı ustazı özü ötüp ketdi o. Kanday balda kaldınız Boptur, erkekle bildirmediniz. Ayallar bardık ile oturup aldık o. Kebir erkek uyalmay suradı o katından. Men ölsem mağda şuntu ilaysin mi deyip suradı o. Kadırın bolsa ilaydi. Şuntu öyle jürösün ana yürüp kalsan ilaydi. Balkim süydöp durun matı. Kendinizler kiçinde bolsa dağı ne kılayla? Mene tıkılıp kalayla. Kança bundan bir yaka kança vakit öz kaldı Allah gana bilet da. Allah gana bilet durmadı.
Ошондуктан баардыгыбыз не кылайлы? Аракет кылайлы, ниет кылайлы, бекем турайлы. Мен бүгүн жумада айттым, бүгүн аксакал отуруп алып айтат, биз өзү кыргыз ээрчимей калкпыз да. Калк ээрчигенди жакшы көрөбүз деди. Жок дедим, анчалык деңгээлде эмес. Анчалык бар. Жок, биз ээрчимей калктык. Даватка канча жол чыктыңыз сен? Жок, чыган жоксуң. 30 жыл болду го, ягда башталганы. Бир ээрчип койсоңуз болбойбу? Ээрчимей калсыз го. Бир ээрчип койбодуңуз сен. Ниет бар эми. Дагы ниет бар да. Анан айтып, ниет кыла берип, ниетиңизди жүн басып кеткен окшойт. Тазалаңчы төңүшүнө барбы же жокпу? Чындап эле барбысыз деди дагы. Тазалык өзү. Же тазалаш керек. Таза болсо кылып калайлы урматтуу туугандар. Макулбу? Биз деле мынтип жүрөбүз, сиз деле мынтип жүрөсүз. Пайгамбарлар өткөн заманда. Кана кезеге чубагы устазыбыз кана урматтуу тууган. Андан кийин Садыр Дамылабыз кана, мендеген илимдүүлөрүбүз кана. Кетти, жок. Бүгүн биз дагы барбыз, эртең кимибиз кетет, жок. Таң калып калып, ошол өтүп кеткенби? Өтүп кеткен деген бойдон кала беребиз да. Аллах хасаната сурабастан жаратты, сурабастан алат. Биз бул жашоого келгенде тартип менен келдик, кеткенде тартип жок. Мына ошондой. Ол өлүш үчүн сен авария болушуң шарт эмес. Кырсыкка учурашың дагы шарт эмес. Чай ичип, отеле кыйгы бойдон кетип калды. Барбы ушундай эле? Уктаган кеч уктагам, ошон менен эртең турбай калды. Болот урматтуу тууган. Эч ким өзү айтканбайбыз. Мунун бияга канчалык. Бирок барганда бир нерсе көтөрүп барайлы. Ар бирөөбүз мен мананы кылып келдим, ибадат кылдым, манандай болду деп барайлы урматтуу тууган. Канча пресс-жыйдың эч ким жемейт, канча чөп топтодуң эч ким сурабайт аны. Ооба, кыйналып топтогон сиз болосуз, пайдасын көргөн башка эле бирөө болот. Пайдасын көргөн башка эле бирөө болот. Ошондуктан сүйлөп бере турганыбыз өтө сөз көп, бардыгы жүрөктөн чечим чыгарайын даган, иншалла жамааттар топтолуп атат. Ансыз деле кыш келди. Аалымдарыбыз айткан, "Аш-шитау рахматун минал муъминин." Кыш мезгили момундарга Алланын рахматы деген. Некен кыш мезгили биз үчүн Алланын берген рахматы. Неге күндүзү кыска болот, булар орозо кармайт. Түнкүсү узун болот, булар тахажжуд окуйт деди. Алланын рахматы урматтуу, күндүзү кыска мана. Орозо келгенде де телефон чалып койсо, "Дамала кышта тутуп сен болот а" деп. Тут эми. Анан кыш келди, тут ошол. Келди ошол кыш. Карман көмүшүнчалык кыска. Түн ушунчалык тахажжудка тур да. Эки нерсе тажап бүттү да бизден. Бетиңизге айта албайт, эки нерсе тажап бүттү. Кээ бирөөгө ачык эле айтып атат, тажаганын. Чалып атат, шүнтүп атат, не кылайын депчи. Эки нерсе тажап бүттү. Биринчиси жаткан төшөгүңүз. Жата берип пыцыйып калды да. Экинчиси койнуңузда катыныңызда тарта берип түтүп, мына отуруп, тажап мен кетем деп калды да болчу. Уялбай sonra кетем деп атат, мен неме кылып өткөндө кетип калды эле депчи. Тажаткан экөөнү. Сен нарагыраак чыгың. Төшөк дагы эс алсын, катын дагы кичине эс алсын. Чыгып келиңиз. Алан жолуга чыгың, урматтуу тууган. Ушу мачта кандай отурган болсоңуз, ошондой эле отурасыз. Ушул жерде кандай жүргөн болсоңуз, ошондой эле жүрөсүз. Ошондой эле жейсиз. Кара кучкордо бирөөсү айтты, мен баламдан кечирим сурадым. Не болот дейт. Неге кечирим сурадыңыз? Десем, баласы алхамдулилlah давачы экен, машалла. Келген адам деле мага алып келе берет дейт. Маска келген деле алып келе берет. Мындай карайм, менен кичинерээк болсо урушам дейт. Иштебейсиң, эмне кылып жүрөсүң ушундай баарыбы? Иште, атаң кыйнабай. Менден чоңураак болсо, "Боптур аксакал, шамгабы" деп коем дейт. Дейт, кетет, балаң барбайм. Шөнтүп жүргөндөн бир күн 3 күнгө чыгып калып, жалаң өзүмө окшогон адамдарды көрдүм дейт. Мага окшогон толтур экен Кыргызстанда. Кандай экен сизге окшогон? Менен жашыраак болсо, "Боптур, аба шамгабы" дейт, "Шамга" деди деп, балаң келет. Менен чоңурагым мени урушат дейт го. Не кылып жүрсүң, чоң эле киши экенсиң, жаш балдар аралашып деп, жаман уят бар. Ахыры келип баламдан кечирим сурадым деп, "Кечирип койчу балам. Мен сенин канча адамдарга уят кылган экенмин. Мен эми түшүндүм" деп, баламдан кечирим сурадым дейт. Сонун аксакал экенсиз. Чындык акыйкатты мойнуңузга алган адам экенсиз. Азыр экинчи баламды 40 күнгө жөнөтөм, 40 күндө жүрөт. Келсе анан көрөбүз да дейт. Мына ошондой урматтуу тууган. Канча азыр толтурабыз да турабы? Шамгабы боптур деп кой, бала. О десең да, болсом катыныңды чыгарасың, үйдө жок деп кой дейт. Катының чыгат, үйдө жок деп кой деди деп анан. Айласыздан кетип атат да берге.
Allah iman versin degen boydan. Kaçangacha ишентип Kaçangacha? Ошондон келиңиздер. Бардыгы ниеттерди бекемдейбиз, эч кандай жакшы ниет кылгандан коркпостон, туурабы? Азыр канчабыз жакшы ниет кылгандан коркуп калдык да. Бир депутат биз менен чыгып калып, 3 күн бүтүп, кайра кетип атып айтат да. Мен мурдагыдай кыздар менен көрүшө албай каламбы дейт го. Шалпыйып калган үчечи. Мен мурдагыдай кыздар менен көрүшө албай, күнөө таштагандан коркуп калган да. Азыр канчабыз көпчүлүк күнөө таштагандан коркуп калганбыз да. Себеби күнөө менен мактанып алганбыз да, туурабы? Жок, урматтуу туугандар. Келиңиз, жакшы ниет менен коркосуң да. Кудай кааласа мен 14-тө умрага кетип атам, кетип аткан жамааттарга шаякта калайын десе, тоба кылдым ден. Сен ама барып келейин дейт го. Меккеде калгандан коркуп атат да. Пайгамбарыбыз айткан, ким Мекке менен Мадинада өлө алса, өлсүн деген, бирок коркот бул. Жок, жакшы ниет кылып, сен ама барып келейин дейт го. Неге жакшы ниет кылгандан коркуп калганбыз да? Баарды ошентип калган. Неге күнөө кыла берип сиңип калган да? Ошондон акыркы сөзүм ушул болсун. Бир адам тери менен иш кылат экен, тери ашатып. Өлө сасык кылат да. Тери ашаткандар билет, аксакалдар. Өлө сасык. Бирок адал кесип кылсаң боло берет. Адал кесип. Эми муну айтайын деген, тери менен иш кылат, үйү теринин жытып сасык да. Ал кең эле торт жеп отурат ошол жерде. Сен киргенде эле мурдуң тешип берет. Анын балдары дагы чоңоюп туруп үйлөнөйүн деп, башта эч ким дебей экен, акыры бирөөнүн кызына алып качып келе бериптир. Келин үйгө келсе, үй сык экен да. Кетем мындай жерде отурайм, көзүм атышып кетти. Десесиле ата-энеси жакшы адам экен, анан эмнеге көчөгө чыгасың? Болду, эми отурасың ошол жерде. Таш түшкөн жерде бол. Апа сасык экен, сен жуасың, арчыйсың, тазалайсың деп отургузуп койгон экен. Чынында эле кызы дагы жакшы кыз экен да. Бир ай жууп тазалап арчыптыр да. Bir ay жууп тазалап арчый берип, жууп тазалап арчый берип, бир айдан кийин деп жыттаса эч кандай жыт жок экен. Эми күйөөсүгө мактанат. Көрдүңбү? Мен келгенде үйүңөр сасык эди. Мен жууп тазалап арчый берип жыты кетип калды. Баласы жыты кетеби? Бир айдын ичинде мурдуга сиңип бүттү да. Башка адам келсе шол эле сасык, ага мурдуга сиңип калды да. Бул деген сөз бардыгы менен күнөө кыла барып, көзүбүзгө да кулап бардыга сиңип калды да бизге. Досу окубайт экен. Ан телефон чалып калды, дос үйдөсүңбү? Азыр барам, ашка айтып кой, тамак кылып койсун. Боптур, келе бер. Чалыш менен аны үй бүлөсүгө айтты, ана дос келет да, эмне кылабыз? Эми катын айтып келесиң, мен эмне кылат? Жок, ол намаз окуйт да, ошону кандай кылайын? Кегеле кеңеш бер. Деген аял айтты, мен досуңузга мен отуруп алып дават бермекмин. Мен боптур, тамак кылайын. Не тамак жакшы көрөт? Ошону кыла берейин. Сиз мына балдарыңыз менен кеңешиңиз. Деген баласына айтты, Айшатам намаз окуйт, не дейсиң? Десе айтты, Айшатам намаз окуйт. Азыр көйлө отурабы экен? Билбейм, мен тамак кылып кой деди, көйлө отурса керек да. Неге? Себеби азыр көйлө отурса, мен жай намазымды белек кылайын. Айшата, мына жай намаз сизге намаз окуп жүрүң деп айтты. Кандай дейсиз? Атасы, жакты, машалла ошондой кылат. Экинчи бала, сен эмне кыласың? Не дейсиң? Онда Айшатам көйлө отурган болсо, мен пешин учуру келип калса, абдестеге суу даярдайын кумганга. Айшата, манеке тааратка суу таяр. Барың таарат алып келиң деп айтайын. Не дейсиз? Жакшы экен. Айтыр, аламын анда, билбейм, алдырабыз да, бар дей берсек, алса керек. Кызы да, кызым сен не дейсиң? Бизе кызы дагы ойлонуп отуруп, караңчы, кандай сонун үй биле. Ойлонуп отуруп, бул жай намаз берсе, бул тааратка суу берсе, мен Айшатанын патингесин киремдеп тазалап коеюн деп. Машалла, ошондой кылабыз, болду, кеңеш чечилди. О дардаңбай келди, ассаламу алейкум, кандай, ичкине иш. Кандай, жакшыбы? Тамагың пишайын деди, мына баштап калды, азыр пишип калат отур. Отур бир аз убакыт өткөндөн кийин баласы келди, ассаламу алейкум Айшата, мына сизге. Бунун эмне? Жай намаз окуп, жөнүнө кой, ал балаң болду. Жаны чыкпай калыптыр да. Же кой дебей, же окуй албайм депти. Өмүрлүү бол балам, өмүрлүү бол. Кызарып, тазарып бүткүчө. Анан сөздөн сөз болуп, пешин болуп калган экен. Экинчи аяшы Айшата, манеке адесте, тааратыңыз барбы же таарата аласызбы?
Деген бар devam aytib, yo'q devam aytib. Do'sini qarayotgan da ne var? Aya şunun var. Tayratır. Bilmesen ayt, uyretirdi. Nega bilmeyken bilyapmi? Bizde de okula yurganmiz de. Okula yurganmiz. Var unda tayratar. Klas 5-jamoat bilan o'qiymiz degan yo'q deydi, aya shuni ekanda. Yo'q deydi, ana mahalla deb qizarib chiqib olib patinkasini topmay qoldi. O çağın patinkasini izlekanda. Qarasa da qizdir keltir, Ayşe tamam akada. Jaltıldadık qo'yibdir de, chakki qilibchi. Ne deşini bilmey, duasını beraber, ömrü bol beraber, kiyip alıp, tuvaletke kirip alıp, öyle iyiledim deydi. Yer jarılıp ketmedi, jemen kirip ketmedim dedi. Yok degende patin kendi kişine tazalap gelsen bulmam ekan dedi. Bilet de o qanday patinka kelgan da. Anam kiyip alıp, baldarım kılbagan, kızlarım kılbagandı, uşul ayaş kızlarım kıldı. O şertte ilay bile oturup çıktım, o şundan beri uyalgandan ne namaz okumuştum. Biri bile ne kıldı? Şuncalık fikir kıldı, ikinci biri bile namaz okup kaldı da ya. Hatta kança namaz otururuz da turabı. Kişine fikir kılaydı o. Ya, kelse öyle ayaş, doğay, toz deyip de kartanın önüne koyuyordu. Şah deyip de cıldırıp koyuyor oturuyoruz. Kettik futbolga deyip koyuyor. O şolarga dağı fikir kılaydı dağın, Allah bir dağı kelip kalsın. Akol, o şente lazım mı? Muafılayla, ilahi amin. Ya Rabbi, aytılgan sözlerge amal kılışka toluk jardam bergin. Bütün Müslümanlardı din menetine kabul kılgın. Bütün Müslümanlardı kalgan adamlardan İslam dinine kirişine sebepçi kılgın. Hiç kaçan İslam dinine çıkıp geçine sebepçi kılbagın. Ya Allah'ım elimizge, cerimizge, mamleketimizge tınıştık, ıntımak, bilimdik bergin. Çoğdarudun indağı ya Allah'ın imanlarına güç kuvvet berip, adiletlülük türünde ya Allah'ım elimizi, cerimizi başkargan nasip kılgın. Ya Allah'ım cana koşuna mamleketlerмен ıntımakta, birimlikte, tınçlıkta yaşashni nasip kılgın. Jana ar birimizni alganında dagın imanımız bilen algın, esep gidip depterimizni on tarafdan berishini Allah nasip kılgın. Akır kıyamatda peygamberin şefaatini nasip kılıp, cennattan orun berip, oşo men birgalikte özüңdün yüzüңdü görüştü Allah nasip kılgın. Allah.